Za ključnu reč koja opisuje Adiko poslovanje koristi se reč straightforward bankarstvo. Šta znači to straightforward? Fokusirani smo na bitno, ne gubimo vreme na nebitne stvari. Želimo da jednostavnu komunikaciju imamo sa svojim klijentima i želimo da budemo efikasni. Adiko banka ne želi da bude prepoznata samo kao grupa, nego želi da bude prepoznata kao jedinstvena banka koja posluje u 6 zemalja. Znači jedna banka, 6 zemalja. Svako to prisustvo u zemlji je ogromno iskustvo za banku, jer banka na taj način iz te zemlje crpi iskustvo i znanje koje se primenjuje na drugim tržištima. Postigli smo da nemamo ponavljanje identičnih funkcija od zemlje do zemlje, nego svaka zemlja dobije jednu ulogu za celu grupu gde podržava grupu u adekvatnom poslovanju. Dogovorili smo se i to sprovodimo u delo da u određenim lokalnim bankama preuzimamo međusobne funkcije i vršimo suport i u drugim bankama i mislim da je to prvi put u našem regionu da se bankarska grupa organizuje na takav novi način. Praktično, organizacija je potpuno spuštena do nivoa potpunog operativnog preuzimanja odgovornosti. U našoj banci u ovom trenutku mogu da se pohvalim da je verovatno najveći broj tih centara koji imaju deljenje funkcija unutar grupe i jedan od onih sa kojim smo posebno ponosni je Centar za razvoj digitalnog bankarstva. Nova organizacija centrale omogućava da u isto vreme iz 5 conference room sala praktično komuniciramo preko video linka unutar čitave grupe. Procesi koje organizujemo i koje koriste naši zaposleni također omogućavaju da se, na primjer, danas otvori račun u našoj banci za par minuta u odnosu na skoro sat vremena gdje smo u ranijim postupcima i u komunikaciji s klijentom otvarali račun. Takvih primjera ćemo se truditi da je što više. Ogromne promjene su urađene od kako se uradio rebranding. Konkretno Adiko Srbija. Rasli smo u depozitima preko 115 miliona evra. Uradili smo standardizaciju proizvoda za stanovništvo. Nastavili smo procese otvaranja računa. Naravno, mnogo još toga treba se uradi za pojednostavljivanje procesa u korporatu. Adiko banka Srbije je bila prva u čitavoj grupi koja je implementirala prvu e-banking i m-banking modernu aplikaciju koja je prepoznata od strane klijenata i rezultat da je posle 3 meseca 6 puta više klijenata koristilo tu aplikaciju sa kojom smo izašli u odnosu na broj klijenata koji su pre toga koristili, kažu da idemo u pravom pravcu. Želimo puno da uložimo u svoje kadrove, želimo da naši kadrovi znaju i prepoznaju potrebe klijenata i na najjednostavniji mogući način iskomuniciraju klijentima te potrebe. Pored komunikacije sa klijentima, želeli smo potpuno promenimo i unutrašnju organizaciju i procese unutar banke. Organizacija novog open space-a, smanjivanje prostora i racionalnije korišćenje nije dovelo samo do smanjenja troškova koje imamo u banci, već je međusobna komunikacija unutar banke kao i unutar grupe postala transparentna, efikasnija i sa mnogo boljim rezultatima. Adiko banka želi da bude prepoznata kao lider u inovativnosti na tržištu. Trenutno imamo najbolji m-banking na tržištu. Radimo na poboljšanju e-bankinga. Želimo da pojednostavimo procese otvaranja računa, da omogućimo klijentima da otvore račun putem online-a bez prisustva u banci, da uzimaju i apliciraju kredite digitalnim putevima. Faktički, želimo da budemo banka koja u potpunosti koristi mogućnosti novog doba koje digitalno vreme donosi.